Zašto je važno da se mladi edukuju o demokratskom građanstvu i ljudskim pravima? Mislim da je to važno pre svega zato što je bitno znati koja su to naša prava, kako bismo znali ako ih neko ugrožava i naravno ukoliko se mi nađemo u situaciji da nekome ugrožavamo njegova prava. Također, kroz obrazovanje o ljudskim pravima mladi saznaju koje su to organizacije i međunarodnog, nacionalnog i lokalnog karaktera koje promovišu i štite ljudska prava, tako da sveukupno mislim da je demokratsko građanstvo jako bitno uvek imati na umu ljudska prava, gde su neke naše granice i kada u nekom momentu možda ugrožavamo druge ljude oko sebe, jer bez te neke introspekcije i naravno razumevanja potreba drugih ljudi mislim da nema ni moderne demokratije. Također, društva u kojima se ljudska prava ne poštuju i nisu promovisana ne može da se okarakteriše kao jedno demokratsko društvo. Samim tim ulaganje u obrazovanje mladih po pitanju ljudskih prava i demokratskog građanstva mislim da je jako bitno, pogotovo u našoj državi, ali i globalno, jer se sve češće dešava da su ljudska prava ugrožena, a pogotovo neka najosnovnija ljudska prava.